ako'y pasabog. So nag-video ko dito, binakotwang tarp. Layo, RTS. So na lang mag-team building po. Okay. Okay, so magpalayo ko sa ilaha, guys. So we are finally here once again sa Sophie Red Hotel. And finally na-push through again among team building sa ABS-CBN. So I'll give you a sneak peek of how the area looks like and syempre kung unsa ang dagan sa mga activity for the entire day. So I know it's going to be a fun weekend, everyone. The twist now sa mong names, isulat na mo with an adjective sa mong first letter. So, grabe ka creative kang rude. Rude? Wow! Pakaulaw! Rocky Rod! Ayan. Mga lagi Juicy Jane. Ako, Juicy Jane. Juicy Jane. Yung Ray Dobit, unsa siya ka-creative. Juicy Jane. Rocky Rod. Next, awesome Anthony. Saka Sting. Wow! Ngayon sa akin, isusok na mo 20 pesos kung inyong makaon, inyong ang 20. Crazy Chef! Papalicious. Prospero mo na, papalicious. Just Joey! Jam! Ay, wala man. Asa man? Ayaw sa likod, ibutang jam! Tagaan pa mo 10 minutes. 2 liners nga chat. 2 liners lang. Ayaw na ako sa kakanta. 2 lines lang, 2 lines. Kaya muna gamito na ito sa Tibuok Arlaw. 2 lines. 10 minutes. Starts now! Energy, come on! Energy, man! Ayan, liwas na. Ito na, ladies and gentlemen, team number 2. Ready? Isa lang. Ito na ang group number 2 mga igala. Oh, palay mo ha? Ala, na pisa! Ayaw bisa ta, Joe! Pisa! Ni work ang parachute! Kompleto group number 2. Yes! So kamo unang atras na kung asa mo sa kwan. Let's eat, guys.
oh, oh, oh.